امروز جمعه است 19 اکتبر و من شعله گلخوجه در پخش مستقیم برنامه خبری همراهی شما. درود. نخست می‌بینیم که کدام موضوع در 15 دقیقه بعدی مطرح می‌شوند. از واگن به خانه دو حجره‌ای اویلای серфарзанд بعد از ذوب و سرسانی‌ها در مرکز شهری حصار صاحب خانه گشت. اکنون آمدن زمستان برای آنها خطر ندارد. владимир путин ба тошкент рафт. در مسکو باشد از مجسمه بحث برانگیز اسلام کریمов پرده‌برداری شد. ساکنان زیاد کریمов را دیکتاتور می‌شمارند. او ضد مردم کشورش و ضد زبان روسی کار کرده است. келин танҳо хизматгор нест. овардани даромад ба хонавода мақоми келинҳоро дар оилаҳои тоҷик тағйир додааст. барои худашам кор кунад, оиларам кор кунад, фарзандам барад, ҳам дастёри шавҳараш бошад. اما شروع میکنم از آن که بر اثر برخورد به مینه در یک موضع مرزی تاجیکستان با افغانستان 2 نفر جان باختند. آرزو صادقوی 22 ساله و زورشو رحمتوی 29 ساله ساکنان دهه قواقی ناحیه شمبزین شاهین بودند. با گفته ساکنان روستا این 2 نفر 18 اکتبر به موضع شطرخ برای شکار رفتند و دچار این فاجعه شدند. جسد آنها را ساکنان به دهه انتقال دادند. مقامات انتظامی در جای حادثه مرگ این افراد را تحقیق دارند. ناحیه شمبزین شاهین سابق شورابو در مرز افغانستان قرار داشته. زمان جنگ شهروندی یکی از مکانهای درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان بود. در 2 سالهای اخیر بنابر برخوردن به مینه‌های باقی مانده از جنگ شهروندی صدها نفر زخمی و هلاک گردیدند. در این زمان هم معجزه امکان داشته است. شاید یک هفته پیش زهرا سیفاللویی 33 ساله و مادر 6 فرزند تصور نمیکرد که در یک آن واحد زندگیش تغییر میکند. یأس و ناامیدی دامنگیر این اویلای серфарзанд و واگن ولنگار یگانه سرپناه آنها بود، ولی پایان شبشان سفید شد. بعد گزارش رادیو زودی به این ساکین یکی از دههای حصار با مساعدت صاحبکاران و مهاجران در مرکز حصار خانه 2 حجرگی تقدیم گردید. این مادر همراه فرزندان تا 2 روز پیش در واگن سرد و آهنین در بدترین شرایط زندگی داشت. به خاطر نجات کودکانش از سردی و آوارگی میخواست آنها را به یتیمخانه سپارد، اما مقامات به دلیل آنکه کودکان یتیم کل نیستند این درخواست او را رد کرد. حالا مسئولین ناحیه نیز برای تهیه شهادتنامه و تحصیل درست فرزندان این مادر دست به کار شدند. برای محمد یاسین 5 ساله محیط در خانه نو پر از مهمان حالا بیگانه است و گریه میکند. حالا این طفل درک نمی کند که خانه نو خطری جدا شدن او را از مادر از بین برد. اما شادی مدینه که حتی پای افضال برای مکتب روی نداشت حد و کنار ندارد. مکتب میریم که پرگل نمیکنیم، لباسای نداریم، همانا بارانی در هفته میتونیم دیگه. اینترنت نمیریم، دوباره چمون میشینیم. زهرا سیفاللویی تصور نمیکرد که در یک روز زندگی او کاملا دیگر می شود. پس از یک روزی نشر گزارش درباره زندگی پرمشکل زهرا، مردم زیادی به کمک او و فرزندانش شتافت. در چند ساعت از جانب صاحبکاران و مهاجران و خیرخواهان پول یک خانه جمع شد. با مبلغ 15500 دلار برای او در مرکز حصار خانه 2 حجرگی خریدند. امید نبود دیگه، که جو امید نداشتیم. خداوند گفت دیگه با همین مردم صاحبکار که مثل رحم ما را خورد، سیب خونه کرد، مثل نیم یک روز دم سیب خونه شدیم. نه بیگه ها وردن نمیده تامین کردن. این مادر با 6 فرزند تا یک روز پیش در واگن سرد و آهنین در بدترین شرایط زندگی داشت. به خاطر نجات کودکانش از سردی و آوارگی میخواست آنها را به یتیمخانه سپارد. اما مسئولین به دلیل آنکه کودکان یتیم کول نیستند این درخواست او را رد کردند. حالا مقامات ناحیه برای تهیه شهادتنامه و تحصیل درست فرزندان این مادر دست به کار شدند. از این روز کمیسیون مخصوص از طرف حکومت شهر حصار تشکیل شد برای حجتگذاری فرزندان سیفاللویی و زهرا و برای به تحصیل فرا گرفتن فرزنداش که در یک شرایط خوب خوانند و در یک شرایط نقص تحصیل آموزند.
و با رادیو آزادی هم تشکر که بسیار هم انعکاسگر خوب شد که مثلا میتونه که گزارش درباره این زن در شبکه‌های اجتماعی و بیرون از آن هنگام ساخت. در خانه نوی زهرا امروزها باز است و زنگ تلفنش خاموش نمی‌شود. مردم از راه دور و نزدیک با هدیه و لوازمات ضروری برای روزگار مهمان این مادر می‌شوند. زهرا هم با چهره شاد و پرهیجان به ایست به خیرخواهان فرزندانش میnnت‌داری می‌کند. شما در رحمت اپا جان میشوه هزار رحمت کن. مایل هزار رحمت کلان خدا نگهبان تو باشه. حالا یگانه خواهش مادر سرفرزند این است که جای کار پیدا کند تا تواند کودکانش را تامین و صاحب علم کند. برای این زن و فرزندان او صورت حساب بانکی هم باز شده است. فرزندکم میشینیم، فرزندکم هم مثل مکتب اینترنت نمیسپارم، خودم نگاه میکنم، خود فرزندام میشینیم خانه ده یگانجا کار میکنم، مثل آینده خانن مثل صاحب یگان کسب شوند، رنگ خودم عذاب نکشه. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. رهبران روسیه و ازبکستان به بنیاد نیروگاه نوی اتمی در حدود ولایت نوایی حسن آغاز بخشیدند. روز 19 اکتبر ضمن سخنرانی در نشست مطبوعاتی توشکند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که این کارخانه توانی با برق تامین کردن نه تنها ازبکستان بلکه کشورهای همسایه را نیز خواهد داشت. پرزیدنت روسیه روز گذشته با یک سفر دولتی وارد توشکند شد. تخمین می‌رود که در جریان این سفر دو کشور با مبلغ 20 میلیون دلار سازش امضا کنند. در همین حال روز 18 اکتبر در یکی از کوچه‌های مرکزی شهر مسکو مجسمه سابق پرزیدنت ازبکستان اسلام کریمов قامت افراخت، ولی فعالان جامعه شهروندی رهبر ازبک را دیکتاتور عنوان داده طلب دارند که حکومت مسکو هیکل را برکند. روز 18 اکتبر در شهر مسکو پرده از روی مجسمه سابق پرزیدنت ازبکستان اسلام کریمov برداشته شد. مجسمه بحث برانگیز همچون رمزی حکومت خودکامه اولین رهبر ازبکستان صاحب استقلال ارزیابی می شود. طول 10 ساله ها کریمov به پایمال نمودن حقوق بشر متهم می شد. خادمان امنیتی نگذاشتند که خبرنگاران به چاره‌بینی نزدیک شوند. کسی ابدی زنده نمیماند، ولی مردی که در خاطرها میماند خوشبخت است. این سخنان به فرد بخشیده شده است که حیات خود را مثل اولین پرزیدنت ازبکستان اسلام عبدالغنیویچ کریمov به مردم بخشیده است. پیشنهاد گذاشتن هیکل سال 2016 هم مطرح شد. آن زمان این میدان نام اسلام کریمov را کسب کرد، اما این پیشنهاد با مخالفت استقبال یافت و بیش از 7000 نفر در سند امضا گذاشته طلب کردند که مسکو برای هیکل کریمov جای مناسب نیست. مخالفین به مقامات مسکو خاطر نشان کردند که در خود ازبکستان هم میراث کریمov بازنگری می شود. ساکنان زیاد کریمov را دیکتاتور میشمارند. او ضد مردم کشورش و ضد زبان روسی کار کرده است. در دوره حکمرانی او اکثر روس زبانها این کشور را ترک کردند. در روسیه گذاشتن مجسمه به این خیل شخص مشکلات زیادی را خلق میکند. مجسمه را هنرمند بریتانیایی پال دی بنیاد نموده است. او همچنین مؤلف مجسمه معروف مکان ملاقات در ایستگاه راه آهن سنت پانکرس لندن می باشد. حامیان حقوق از دی خواهش کردند از بنیاد مجسمه خودداری کند، زیرا اسلام کریمov دیگر اندیشان سیاسی را در زندانها عذاب و اذیت میداد. دی در جواب گفت که او هنرمند است نه سیاستمدار. در پایان چاره‌بینی منصبداران میدان را ترک کردند و مخالفین امکان یافتند که گلچنبرشان را در زیر مجسمه گذارند و در آن نوشته شده است که مسکو جای مناسب برای دیکتاتورها نیست. بازم برمیگردیم به تاجیکستان. بر اساس آمارها در قیاس با سالهای 80 قرن گذشته شماره فرزندان از 6 نفر به 3 نفر در این کشور پایین آمده است. این رقم امروز در دوشنبه ضمن معرفی گزارش سالانه برنامه نفوسشماری سازمان ملل متحد صدا داد. اما چون ترکیب اهالی جوان است، صورت رشد اهالی بلند باقی میماند و بنابر حسابها هر 5 سال شماره تاجیکان 1 میلیون نفر بیشتر می شود. برای یوسفی با جزئیات بیشتری همین موضوع. در تاجیکستان جوانان پس از ازدواج می‌خواهند در کوتاه‌ترین فرصت حداقل صاحب 2 فرزند شوند و از خدمت در ارتش آزاد گردند. این حرفها در یک نشست گفته شد که گزارش سالانه بنیاد نفوس سازمان ملل متحد در تاجیکستان معرفی می‌گردید.
ба қавли ширкатдорон таваллуди фарзанд дар фосилаи кӯтоҳ дар солҳои аввали хонадорӣ чанд сабаб дорад. яке аз сабабҳои асосиш ин надонистани маводҳои ҳозиразамонӣ пешгирандаи ҳам ва сабаби дигаре ки дар таваллудхонаҳо мо бисёр вомехӯрем, занҳои ҳомиладор фосилаи байни таваллудро риоя намекунанд, яъне ки мегӯянд ки барои он ки шавҳарам ба хизмат, яъне ки ба армия наравад. ҳамчунон гуфта мешавад ки дар тоҷикистон занҳои қобили таваллуд тақрибан ихтиёри таваллуд кардан ё накарданро дар даст надоранд. таваллуди фарзанд ё худдорӣ кардан бо хости шавҳар ё хушдоман сурат мегирифтааст. аммо ба ҳар сурат ҳисоби миёнаи фарзандон дар оила дар қиёс бо солҳои 80-90 қарни гузашта аз 6 нафар то ба ҳудуди 3 нафар поин шудааст. таваллуд аз ҳисоби якум ва дуюм фарзанд зиёд мебошад. агар ки мо гирем панҷум таваллуд ва аз он боло ҳамагӣ 5% таваллудро дар бар мегирад. агар гузориши солонаи бунёди нуфузи Созмони Милали Муттаҳид дар соли ҷорӣ таҳти унвони нерӯи интихоб муаррифӣ шуд ва вазъи интихоби банақшагирии таваллуд ва оиларо дар кишварҳои ҷаҳон муаррифӣ кард. бар асоси ин гузориш мизони таваллуди фарзанд дар кишварҳои дунё ба 3 табақа хеле боло, миёна ва поин қисмат шудааст. дар ин гузориш раванди афзоиш ва поиншавии мизони таваллуд дар дунё тасвир ёфтааст. дар бархе минтақаҳо поин рафта ва дар бархе гӯшаҳои дунё суръати таваллуд афзоиш ёфтааст. ин дар ҳолест ки дар Тоҷикистон тақрибан 20 соли ахир сиёсати танзими оила фаъол аст ва мизони таваллуди зиёдро хеле поин овардааст. шумо барномаи хабари радиои Озодиро тамошо доред. келини коргар обрӯяш баландтар будааст. чунин аз хулосаи як пажӯҳише ки дар чанд деҳаи Тоҷикистон анҷом шудааст. зоҳиран вазъи мушкили иқтисодӣ хонаводаҳоро водор ба он намудааст ки мақоми келинҳоро дар оила бознигарӣ кунанд. ҳарчанд одат шуда буд ки духтаронро ҳамчун хидматгори оянда барои хонаи шавҳар тарбият менамуданд. то куҷо пулёбии келинҳо зиндагии онҳоро осон кард? дар гузориши Сарвинози Рӯҳулло мебинем ки онро Шодмони Ятим тақдим мекунад. нигина Шарифова дар шароити тангдасти 2 фарзанд ба дунё овард. фарзанди дуюмаш модарзоди дилаш иллат дошт. пул дар кор буд, вайда дору тез хун додан дар кор буд. ҳамино шавҳарам кор намекардан. ҳамаш барои ма вай буд. гарон буда ҳами вайро паси сар кардан. нигина бо 4 ақрабои шавҳараш якҷо мезист. касе аз онҳо кор намекард. дар ин миён шавҳараш ба зиндон афтод. нигина коллеҷи тиббиро хатм карда бошад ҳам ақрабо ва шавҳараш нагузоштанд ӯ кор кунад. сахт буд зиндагӣ. агар зани айдеҳот кор да мебиромадӣ ва мефтан ана келини фалони бераҳа шуда, ана рафт ҳар рӯз куҷо мерафта боша, ана вақт автобус буд, ана автобус та 6 рафт, ана бегоҳ омад гуфта занои деҳот гап хабар мекардан ва ҳама ира нигоҳ накардан. ман биромадам. нигинаи дастнигар ҳоло дар маркази шаҳри ваҳдат дукон дорад, тиҷорат мекунад. аз Чину Қирғизистон молу коло меорад ва бо ин роҳ зиндагии худу фарзандонро таъмин мекунад. кӯдаки беморашро табобат кард. телевизор харидем, ҳам телевизори нав вай мекардагӣ биромадагӣ ранга харидем. вақт ҳама сиёсафед буд, ранга харидем. баъди хайбар ваёи ҷиҳози хона харидем. баъд як хонаҳа гирифтем. ай ҳами бизнес як хонара 2 хонаҳа карда, бо 2 хонаҳа фурӯхта замин гирифта ай сари нав хона бардоштем. ҳамаш ба меҳнати алол ба ваи ҳами соҳибкорӣ. худатон кардида? ман худам бе шавҳар ман худам кардагим ҳамаш. келинҳо иқроранд баъди ба кор баромаданашон ва дар буҷаи оила саҳм доштан онҳо бо эҳтиром шудаанд. келини Фароғат Атоева баъд аз чанд моҳи арӯсӣ ба кор баромад. ӯ мегӯяд даромади келин ночиз ҳам бошад, харҷи худашро мепӯшонад. рӯз мисол барои харидани либос барои фарзандаш кӯмак мекунад. харидани мисол гӯем ки дафтару китоб барои фарзандаш дар мактаб. ман ҳамин бигзорам, ин проблемаҳои ночизам бошад ки ҳама ин проблема аст. нафари дигар ҳеҷ вақт ба каси дигар оварда ёрдам намекунад. насиба келини Фароғат дар озмоишгоҳи беморхонаи ноҳия кор мекунад. зан бояд барои худаш кор кунад, ҳам оиларо таъмин кунад.
برای خودش هم کار کند و اویلا هم کار کند و فرزندم برد هم دستیاری شوهرش باشد. یک پژوهش در چند دهه تاجیکستان معین کرده است موقع келинҳо در خانه نسبت چند سال پیش تغییر یافته است. همکنون اکثر خانواده شوهر ضد به کار برآمدن келин نیستند. барномаро идома медиҳем. Дар Тоҷикистон ақалиятҳои ҷинсӣ аз муносибати манфии ҷомеа шикоят мекунанд ва талош меварзанд ки зиндагӣ пӯшида дошта бошанд. Дар ҳамин ҳол пизишкони тоҷик ҳамҷинсгароиро ҳамчун беморӣ ном мебаранд ва мегӯянд омодаанд ки онҳоро табобат кунанд. ҳарчанд худи намояндагони ин ақалият барои берун рафтан аз кишвар роҳ меҷӯянд. ҳамкорони мо аз настоящее время дар ин бора гузориш омода карданд. фирӯз бо шарти нишон надодани чеҳра ва зери номи мустао розӣ шуд ки суҳбат кунад. ҳамҷинсгаро аст ва намехоҳад волидонаш бидонанд. мӯътақид аст ки ӯро қабул нахоҳанд кард. ба гуфтаи ин ҷавон мебинад вақте ӯ ё ягон шиносаш ҳамҷинсгаро буданро ошкор мекунанд, наздикон аз онҳо рӯй мегардонанд. агар ту дар бораи мақомат бигӯӣ ва ошкор кунӣ ки ҳамҷинсгаро ҳастӣ, онҳо дарҳол фикр мекунанд ки ту пургуноҳӣ, тамасхур мекунанд, худашонро дур мегиранд. волидайн бошад, аз хона меронанд. фирӯз мегӯяд кор то ба ҷое расидааст ки афроди ҳамҷинсгаро бо мушкилоте ки доранд аз муроҷиат ба табибон метарсанд. кӯшиш мекунанд мақомашонро аз пизишкон пинҳон кунанд. дар акси ҳол ба онҳо ҳамчун бо шахсони дуввумдараҷа муносибат мекунанд. ҳамҷинсгароҳоро накӯҳиш мекунанд. чунин табиз боиси он мешавад ки онҳо ба кӯмаки тиббӣ саривақтӣ дастрасӣ надоранд. вақте ба назди табибони пӯст ва ё беморҳои аъзои таносул меравӣ, наметавонӣ рӯшод бигӯӣ ки ҳамҷинсгаро ҳастӣ ва маро табобат кунед. дар ҷомеаи тоҷикистон муносибат ба ҳамҷинсгароён ва наздикони онҳо манфӣ аст. чӣ гуна имкон дорад? табиат барои инсон ҷуфт офаридааст, мард ва зан. инро набояд тағйир дод. онҳоро бояд парронд. одамон гуногунанд. ҳар кас ба инфиродӣ буданаш ҳақ дорад. метавон гуфт ки барои ман фарқ надорад. фикр намекунам ки онҳоро мебояд табобат кард. ва бинандагони азиз, 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад, аммо шумо метавонед хабаргузоришҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро аз сомонаи радиои озодӣ www.ozodi.org ва озоди видео канали махсуси мо дар YouTube бихонед ва тамошо кунед. хуб, тавре медонед мо фардо барномаи хабарӣ надорем, аммо субҳи барвақт аз навиди бомдодӣ метавонед бо навгониҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно шавед. то он замон худо нигаҳдори ҳар якишон.